Nginikela abantu lebekusi inkulu yakithi phambili. Inkonzo yesabatha lasemini siyiphathela umfundisi uHlatshwayo wasophongolo ekhaya lethu. Inkosi Busisi. Baba Nkosi yamakhosi ngizawucela umshumeli Majoze angelekelele umthandazo wesabatha kusumfu isandulelo sehlawelelo somthandazo wesabatha sihlawelelo senkumbuzo ezulwane senkumbuzo ukusika inkumbuzo kaNkulunkulu Manje inkosi masiguqe isithandazo amen. Nkosi yamakhosi. Nkosi yamakhosi. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhakameni. uNkulunkulu wamakhosi akithi kwaHlatshwayo. Ngiguqile lapha Nkosi. Ekseni izolo bengiguqile Nkosi. Wathi omunye mayekhuluma nami wathi uNkulunkulu bephile inkonzo ebuhleni. Uyakwenza njani mayiphinde kunikeza futhi. uNkulunkulu umhlakithi ePhakameni ngiyacela baba. Njengoba sengiguqile phambi kobuso bakho ngiphile inkonzo. Okuncane baba noma okukhulu engikubongayo ukuthi
ushilo ukuthi inkonzo odinga bengiyenze yiphi ngibe naleyo nhlanhla ke noma besihamba ngokunye sasesidibani nokunye ngizawucela Nkosi ube ngakimi uze kuthi okudinga kule nkonzo kube yike engikwenzayo bantwana bahle basephakameni umphathi wenkonzo yasekuseni athi phethe umuntu okwazi ukuanalyze izinto ngoba lesi stage ngokukhulu esiyiso uye wasithatha yena saba sincane wasithatha saba sifishane waseqedesha okuncane noma okukhulu okwavelela yena njengoba ngiguqe lapha izwi leNkosi lithe lesi stage angisifaka amasondo wathi ukuze sihambe size siyofika ekhaya lethu nasekhaya lethu mase ngifika khona ngifike ngibele esitezi ezinje ngicela ukungqongqoza uNkulunkulu sephakameni ngizawucela lensizwe bekade ingelekelela ifunda ikemfundile nayo incwadi yabase phase 4 Phase 4 verse 31 ngelinye ilanga abantwana abahle basephakameni ngiyakhumbula Nkosi lawa ke wabuya nami khona endaweni yangiyogcina njengensizwe bekade ikhuluma ekseni iyathethisana manje engifundela bengifuneka ngihlulayo oba ngifunda gijima phela isikhathi sesincane beyifunda kaloku mina Efeso ayiyebo niyatu therefore 31 ngakho ke uma sifuna ukwenza enhle njengale ikhona into efuze ikhishwe kubantu noma ikhishwe kimi nakuwena kubantu ngakho ke akukhishwe kimi konke okubabayo yini babayo nolaka ike babayo kwathi ulaka nokuthukuthela ebese kwengeza ukuthukuthela nomsindo ebese kungena umsindo nokuthi
ukwethuka bese ngena ukwethuka kanye namagqubu onke nibe mnene yabona mase sikhanda isiteze siphelele ngakithi ufanele nibe kumnene omunye komunye nihawukelana bese niyahawukelana nithethelelana uthi insizwe bekade uhlala phansi wami ithi insizwe bekade ikhuluma ekuseni ithi bekunedoke besiphangelana ngalo sonke moya efika letha isiphane uyabona abantwana bakhe basephakameni ukwakhela ushembe kuyinto ekuphuna ngazisana uwakha nje uthurum phela ushembe lo shiphu batasenayo lona ngene nje ngisendlini odaka nje kuthiwa uNkulunkulu ngene sophansi ehlala angafeka 1910 angene phansi ehlala namanje ulala endlini ushembe ngene endlini odaka ufanele mabuka into enje yabona njengala yebo abantu bayakhala ngamaphepha bathi ke apha amaphepha azoshutha asifune uphume emaphepheni thina ofuna uphume emaphepheni into osafuna uNkulunkulu wephepha uzofuna ke emaphepheni ngoba wakhe ungokwephepha owethu ubonwa yithi sithi nami yena nami njengamanje ngifuna ngibuya yilebe beyikhipha phansi kwetrain eJimston nabe isheshise lapha izokuthatha bekade yeza phansi kwetrain ngikuphiwe Njiyakho zalo mahlatwa njiyakho zala yini shayela amazwi verse 7 Mwathi amazwi ahlakaniphile u-30 izathi izinto embili ngicela kuwe Jehova izinto ezimbili ngizicela kuwe Jehova ungayigodli imnyazo ezulu ngakafi ungazigodli kimi ngingakafi nansi ziwuthi sithini susa kude nami amanga namacebo awubambela lapho mhlaba uyabona umuntu onamacebo azethandwa ngabantu uyabona uyihlazo la uthanda umuntu ngoba ngisho seswela umoya ngokuthanda yena ngoqolo lwakhe kodwa mangabe uthanda izenzo ukuphuza konke sekwenzekani usho yiminyaka Anytime
nengcebo unganginiki ukuthi ngibe mpofu futhi unganginiki ukuthi ngibe nemali eningi ngifunze ukudla angithole into eqondene nayo abantu abenelishe uthi umntaka eplate lakhe abe kuplate elinale kulo funa ngisuthe funa ngisuthe ngikwale ngithi ujawufuma ngithi Jehova ungubani funa ngami funa ngibe mpofu ngebe ngilone igama laJehova laThixo hlala phansi uhlale emadolweni uyabona abantwana abahle basephakameni angaze ningibona umuntu ephakela ukudla kwakhe ngifike ngiphakela ukudla bese ngiyaphakela siloshembo odurile ayibonkuselo sephakela sinonyasi lezulu kuthi ngelilanga uphansi uvaselina uthi nangu uvaselina manaza ethe yekani imithi bese bewuletha inkani sekubuyisele endaweni yawo mawungakabuyeli kuwumuntu onjani kuthi ngelilanga uthi abayikho into eyimbi njenganazi lesonto belibulawa ngempela umfundisi agcoba omunye umfundisi abantu bashibhela ngeke nje bebazohlaqona noma esebheda ngeke umbona bakagoba ngakutshela futhi ngekuninstruction ukuthi uzokwenzani njengoba kugcobile uyabona abantwana ukhonza uNkulunkulu free uyabona banenhlanhla abantu kodwa thina nami nontombela nami ibhalwe ephepheni ethi inhlanhla ngoba sahamba nabantu naye ngibheka ngale womfula nami ngibheka ngale womfula kanti sihamba ndawonye hey ngibona amanye amadoda akangipheka ngogoza ngoba kudala ngihlupheka leka ifilithi ngole nkosana nhlahla sizohamba nawe hey mathinta amaphosta abantu ngibona amanye amadoda angiphekile hawu ayiphoti kathi kabani lapha ethi mina ngizobela khona hawu sewugadwa yini sihamba lonyazi khona ithini incwadi ezekile awumthathu ezekile uthole ufunda 36 bese ufunda 37 yalethanda ukuliswa kulelo liswa yelizayo wakhululwa ilibone awelisiyo yade malifika lendoda ethuzana kwenyanga yezulu yasiya kuthatha indoda zidibanephi nawe wathi babubathi ukhipha phansi kwetreni yathi bewenzani yathi bafaka ukuthi angishaya istaff ngase ngiyashaya bambona ukuthi babona izulu yakithi iya ngasenyanga igidagile alizowiso besala basebethi hayi babisivuthiwe ihlabe bayithi ne bayivula wasiyento ngena ngaphansi uthi ngaphansi kwesitimela ngifika ubaba nobaba omncane wami bethi ya namhlanje siyagulana ngoba wena usakhele umuzi wakho umuzi wasekhweni uthi ubaba omncane kodwa mfowethu mawubulala le ngane ngoba ithuka yile kusembe isinikelele sizawudlani bonke abantu bayalawula manje bonke bayazi ngoshela kwana nje sephuza athi kahle awufundi njengalokho ngaya etaleni noyihlo benu uyabona nje manje sigijima icala awazi ukhiphe kusimana noma kukhishwa ama uyabona nje leminye zomuntu 20 rand owodwa u20 rand njalo wena sele kwadela sabanye wena ngoba ugade wena ukhiphi ehlala laseGibhithe ngakho ke uNkulunkulu mayezoqala ahola abantu kale
njalo ngoya eqaleni nani ngisoya nani hayi angikhulumi nabangani ngisoya nani eqaleni kuyathile sathi lokuthi seneminyaka emingaki sidonsa wena kawulazi into eyishort ngabe liyophela nini iqala akwazi makuthiwa kulo ngiyakuthi ngiyise phansi kwentonga awuthanda 38 khona yeah futhi ngohlukanisa kini abahlubuki ngiyohlukanisa kini ngokuyekaleni abahlubuki nabaphambekayo kimi ngibaphumise ezweni lokuhlala kwabo hlala phansi bese ngiyabakhipha abahlubuki ngibasuse kini abahlubuki wathi ngoba iNazaretha kanjalo engasena umuzi ehlala emkhukhwini ngoba phela uNazaretha into edrive fleke yomncengo oyihlophulu ke uhlale phansi uhlale wenabe ukukhulume nabe ngathi ukhuluma no ukukhulume kodwa njengohlanya tata amazahlanu 29 suefesini mazahlanu 29 suefesini loqala funda umuntu olulekwa kaningi eyenza intambo yakhe ibelukhuni ofohlozwa ungabikho ukusinda kuye ekwandeni kwabalungileyo abantu bayakujabula uma kwanda abantu abalungileyo hlala phansi bami iyasheshisa yayisisuka le ndoda ayisithi Nkosi njengamanje suka uye emahlabathini kini ufike ugoba amahlakulane ngaphansi kwabo baza kubulala amabuyela ngoba wathatha isubsidy wa-extend umzi wasekhweni engenawo umzi wafo wakubo uyazi khona isho abantwana abahle basephakameni ave yazi ayikho into emnandi imata ayikho into emnandi othi ma uganiwe ugalo nengaganani phela abantu abaganene noganiwe behlukene lolo ganiwe umona ngoba Nkosi akathande ngasekhaya abaganene akahlali ekhaya uhlala kuhleli khona yena ngiyambonga uNkulunkulu ngiyabonga naphezulu ngiyabonga Jehova wethu ngelinye ilanga ubaba wami wadingela abafuthi bonke waqoka mina ngoba ngangihleli naye ngifisa ukuba ngimphaka noma ehambele ezandleni zami ikhulu kabi indoda ehambe yokhuluma ethuneni ikhulume noyise yafa ingamazi ukuthi uhlalaphi ifanele nabantu bagila uNkulunkulu ufanele mangabe kuthiwa baba uyamazi abakwazi ngempela wenzani into ezini uzokwenzeka kanjani kuyokwenzeka ubugane ngibani-ke logana ongathaqonde ngikhuluma ngogana ugana phela kuloliphupho uyazi la ekhaya niyayazi iringi la ekhaya befundisa ikhona iringi la ekhaya hayi lefakwa la esandleni iringi yoqobo yala ekhaya ikhona u-14 uyabona efuza umehlo yokulanda u-14 bathola bathasephakameni ngelinye ilanga sathi khona la igoli mfundisa uNtombelo eyasi ngelinye ilanga uyohlangabeza lapha emlama kona ngazi ngakuphi sisuke eBhinoni mayohlangabeza lapha sesiyafika sasiboshiwe sonke saboshwa sonke uyakambuza bebhayisikili baphila abantu sesiboshiwe sasingaphakathi asinapasi kuye kwathi abahlumba le umuntu uyangibulale kabi uthi kwakungcono uqala ngithi nakwabonani iqala wathi wayefika uNtombelo wamemeza
boshe safanele ngale sibaningi 11 iningi malezophuma kwamabazi uNtombela awu lepho iseneshwa elipho abantu bakaHlebe ngelapho basenkosini emsebenzini kanti izazi umphathi wakhe ngaphakathi bekade ethandaza lomanazethe wasinda wathi manje kamumphathi wakhe laba boshwe bakho kwafite benzani ufitele kwamenza leBhayibheli ngabo abantu besonto bakhipha saphuma ngoshebe konkosi kwami uyazi ushebe uyinqaba yeyinqaba kodwa ufuna ukuthi umuntu ongekahle umbuke ungamthathi ihlatshwayo thathe esenzo nikathathwa kwenza ukuthi mase shoti ukala kahle la ile ndoda bo ufana nobaleshwa utangaze abantu baphile bese bakhonza sankosi ngoba ngelila ngayiphela ngoba izohamba iphele phela lento ephethe ekashembe ngapheli izathi ngaphela bese bashonaphi yeminyaka uNkulunkulu wabantu nyazo luhle lwasezulwini useyinyanga ezolo ngashwelwa ingane ngiyala yashona lengane ino 250 ephakethe imali yami yokugcina ayingakhethi ngathi mangikhala ndishendayo awonanga ukuthatha lengane wona nkosi wakungifeza abantu thana lutho lakuyithathe kunokuncane bazongihleka ingcwabe yamanje soba bayidili nahlele endlini ngithandaza kanjani ngezokushakhala amathayela phezulu kwafika ingane iphumela phandle nami lethi imali engesikweleti engingasayazi wafike wathi bayenginika abeyinkonzo basebegcwele ekhaya babona ukuthi ngisazoqhosha ngoshana selobathi akenze sizomkhalela ngihlele endlini shembe namba phandle ungifeselani ukuthi anginalutho unesho umuntu ocabana noshembe uzomthatha ubaba wakho nomama yini kanti angikadile yathi ngophuma ngaqonda lento ubaba leso sikhathi usehala sana ukithi bangilanda le lakhona khona babingane zeshonile ekhaya yini na ngabantu othi mabekhonza ushebe bekhonza ne-medication ingane ushembe ungapha iyagula bayisetshenziswa bawathethe idodana eyishona baye uyisakushembe ishona yakushembe yashona esibhedlela ngahamba ngayishiya umhlangano ngamlele phansi wehlaka izulu lana lanika phansi wehlaka ndingakhonza kanti ngiyaganga ngibambisena kakhonzi ukugana kufuneka ubuke izitho lobude nolezini nayo yonke into engathi umuntu ngakubuka ukuthi wazini lo muntu ngaloshembe kase mfika naphuma nangena ngathatha beto ngahleka ngathi hey ingane mishonile shem kunike ingane nenziwe encane yaze kushisa umgidi ushembe uNkulunkulu baphuma balandelana bahamba abantu usambiza ngoNkulunkulu ngoba seRoma 7:17 ngisho ngoba
wenzini asimina wenzayo uyabona abantwana abathosephakameni ngijwayele ukufunda incwadi ezodwa ngoba indaba yazo ayikaneseki uyabona mangabe umvangeli ubaba nemkhuzi yovangeli ukuthi kwamenzelani ushayela ungabe ufuma zonke njengebhayisikili kukhona ohlala kimi ukona ohlala kimi ngiyazi akuhlali okulungileyo kimi wabe wenza utawucela kusemba baba ngicela ukuthi ngiyasibedlela nohlinzo ngathi ngahlinzwa kahle unengqondo lomuntu ucela uNkulunkulu ucela kwayohlinza ngacela uNkulunkulu akhiphe lento kuye ngisho enyameni shenyameni yami ukhona kimi ukuthanda ngiyathanda kweNazaretha kepha ukwenza angezi njengeNazaretha angifumana hayi angezi njengeNazaretha ngoba noma ngikhuluma nabantu nenhlonipho endinayo uyabona ukuthi yathatha kwenye into lena yafaka uNazaretha efaka inhlonipheni okulungileyo engikuthandayo uNazaretha engikuthandayo angikwenzi kepha utshwala nento zonke ezimbi engayithathiyo izona ezenzayo kepha uma ngenza lokho engakuthandiyo akusimi okwenzayo yiloko engihambisana nabo baba ubona kanjani umuntu indawo yakhe akayideli uma elapha ufuna lapha elapha ufuna lapha ngiyamthanda uTitus 2 verse 2 ukungithanda kwakho Nkosi uma wamthise yakithima Titus 2 verse 2 kokuthi abesilisa abakhulile ebakithi ave inkinga indaba yomuntu oba umuntu wesilisa yekuba indoda ababe ngabaqondayo umuntu wesilisa uyinkinga kakhulu kancane umuntu wesilisa ebakithi uyinkinga ufana nani umuntu othanda ingane yakhe ngorong nilihleli lapha ngoba bahleli ejanoni ebhuka ingane selokushaya wena ngizokushaya hayi ubo izimshaye yona nje uyitshela into engayazi kufanele ingane yakhe ngezizikube emehlweni itele boy awuthethele nangibaba ayazi ukuthi yathethele ukuthi uhleli sofa hlala wonke umuntu sofa awasoka baba nobaba ingekho ihlala nje ngoba efana futhi abaqotho awuphindi abesilisa abakhulelwe kokuthi abesilisa abakhuleleyo ababe abaqondayo akube ngabantu abaqondayo abaqotho babe kodwa abahloniphekayo bese uyahlonipheka angayeke kuyinkinga ngabe bantwana bahlasi phambili hawu maNazaretha amahla hawu kumnandi kangaka ukhonza ushefu uyiphathe kahle ugqoke nje kahle angaboni umuntu kodwa kuba kuseneyintwana kamintwana-ke bese kuthiwa iNazaretha abaqinisekileyo ekholweni ebese kuyaqiniseka ukukholwa kwabo nasekuthandeni nasekubhekeleni asibelele komama kunjalo abesifazane abakhulile kunjalo bomama abakhululayo abahambe ngokufanele ubungcwele bangabi abahlebayo bangabi ngabahlebayo bangabi izidakwa bangabi futhi izidakwa bafundise okuhle ukuze bafundise abesifazane abasha bathande amadoda abo okay hlala phansi kanifanele bafundise bathanda amadoda akathi mayiqhamuka umamesala lapha yezala ekhaya athanda thilo la ekhaya nangimama athi pho madlamizini ngoba manje ngiyazi ukuthi uzotshala omunye uphoyise kulo bengisawuziphuna la ekhaya manje dlamizini cha belisho ukuthi uyawudlala uhlupha ngilokho kodwa makhamba umuntu okuyalela umuntu udengatha unamama thina ngithi uzawudlala mama nami abe umama angabi nenkinga ezawushintsha amahleke ami la ekhaya
sisuka phongona nasuka phongona samafika sasehlala nabafana sesishaya imali sayifaka yasophongona sathi nansi imali yethu esifaka kulendlete sayifaka khona la wena ulapho ufaka lutho hayi zakuthethisa ingcene izokuthethisa ubonile seme lapha phezulu wama wakalaza waseyibonela ukuthi nathi kuyamele abantu abangithandayo awusesencane nje mfowethu sesele kanza uqinisa lapha embengena wenzanga lutho usetaleni ngawukho sekwakhela mhlambe ngawukho useregister ngawukho ufunani la ekhaya ngoba uprofeta awuthatha abasephilip 2:2 awubenge ngeke uzazamemeza umdlalo senethini ngihlale phansi pastation nasi Kosi amgeni themba lami nanakho iphuke phambi kwakho hawoza woza wentanami Philip 2:2 Say yabona ke nineke nakhile naze nenza kwamanje thathana nenze ukujabula kwami kuphela yabona manifuna yazwezulu ahlale ehleka njalo ngimzwile uthe u14 days encane lendlu ngafuna ukwengezela nize ukuthi ngimphethezile futhi nje esho unyazi mina namanje nje ukuthi amazothatha inkonzo asethi yeke ehlaka lenkosi yamakhosi angibi ngibeka imbandela uNkulunkulu mayikhuluma nina ke benakha emkhiphi imali zenu usulona isithathisa ngendlu phela ibusiso lezenu thathana nize nibe nokuqonda kunye ilothi tembe liyakhela unyasi nibe ninomoya munye into futhi lihlanganisele manje ngakahlangana nemoya ninenhliziyo ebasenhlanganisile ningenzi lutho ngenkani likaphele lenzi lutho ngenkani nabo kusiqhenya sikhanya kepha ngokuthobela uthi abanye bahle kunabo akube yilo washayise ngathi bahla abanye kunaye akube yilo angabheki okwakhe kepha abheke okwabanye hlala phansi baba akhe inkinga umuntu oyifile Timothy 5:12 kishe ngiyasalisala lesingaka baba ungazibheke
yokulahla ya kwamba kancane umuntu mayifike phambili yahlonipha kusho wonke umuntu uyabona ungazoqala weyisa amahlobo amphathi ke masuzisho wethu ngcono awusuzisho mina babethitshekile lenqola izokuwa ihamba kutha route ayihambi yakijima unyazi lwezulu hayi uthanda yedwa lo akathandi nebambiswana awufuthi inkosi engathi ngaba njalo okuthandwa nguwe nkosi akube yini esizokwenza thina size kuwe ngoba ungezulu lokuthi azasho uyakhoza kusefe ngamtshela ubaba kuyekhala iphungi ngamtshela ubaba mara sakwenza ukuthize lokuthize uzolayeka ke lapha bakwezokuthanda unyazi belecala ukulahla ngokuba bechithile ukukholwa kwabo kwakuqala inkolo yakilahleke mawuse uthi yatshela besithi ngokwani ubani loyo futhi ke bajwayela uvilapha ngempela uqonda ukuthi noma bekuphela inhlabathi safika abantu besenza sekontrayini akwazi ufike ngoba yana ngishingane encane ethwesa inhlabathi kuthiwa ngiyodimba lapha ya ulanda ukhanda akwazi ufike ngephakathi eNazaretha ayo ikade brafonza abana Nazaretha belinda izindlu inkinga yakho indaba ekuwe awufilaphi kuphela kepha uphuma ungene yonke amadokodo lapho kwasho ukuthi izawubhidana izawubambana kuphi babuye baxoxe izindaba indaba ekuwe siyamangaza obaba awukhulumi ngokonakela ekhaya kwakho uhlolo kwabanye bekhuluma okungabafanele ngakho ngiyathanda ukuba abesifazane abasha bagane bazana abantwana hayi baphendula obaba mabekhuluma ukuthi sengiyagcina ngale 15:6 Jeremiah 15:6 Jeremiah Jeremiah ngisafuna ukuthi ngikhulume ngihlabeleze sekufuze ngicela kwakithi wena ulahlile usho Jehova wabuyela emuva sewuphindele emuva enyangeni uyathakatha kwenza konke kwezwa abantu abakhe ngiyakulula isandla sakho uzawelula isandla sakho unyazi ngikubhubhise akubhubhise ngithathele sengikhathe usekhathele eloke hawelana nawe shiya uNkulunkulu omhlwakithi ephakameni hlembwenqe lapha ekhaya mthandwa maSamaria kunemoto iWmercedes iyawuhlupha umoya wami ngoba kayikhandiki mayikhandi banjwe into encane imali yami phela ngicela Nkosi mangabe ngisiya lapha ekhaya umnikazi wayenza azoyithatha ebese shiya yami lapha ekhaya izokhandeka ngihambe nayo ngikhumbula Nkosi enye indoda yacela umkayo yababethethisana yalalethetha yaphapamethetha yavuka ethetha yasiyendlala icansi phansi ethi abagqoke nje amajoyini abo mama uzoguqa ngapha nagogo yathi umthandazo uzowuthandaza uzothi wena Nkosi uma le ndoda engigale akusiyo yami indoda yamayizizongithatha khona leka wasithi ke thandaza namusho njalo nami ngizathi Nkosi uma lo Nkosi yazongigale ngesiwami akahambe ufike umka ngelale ethethe ngivuke ethethe uze usethethe nami ke Nkosi le moto sebonta oncane bayithatha abanikazi bayo bese beshiya eyami ngizohamba nawo mangizana yokuya ngiyabonga Nkosi yamakhosi ithuba zwela amazwi abantu badingela lakho izwa elomunye umuntu Inkosi yobusisi izilwa phathe amen siyabonga amazwi amanje sowaphiwa umfundisi weNkosi Inkosi imusisi
Sizobala inkonzo yeSouth Asimini ngesihlabelelo samashumi ayisithupha nesishiyagalolunye 69. Sizocela umshumayeli uXaba waseSandanezwe asihole ngesihlabelelo inkosi Mbusisi. Inkosi Mbusisi Mabangcwele.
sukwethu bongani Sini. UNkulunkulu ukhokho bethu. uNkulunkulu wamakhosi nesizwe sonke. Shemba ongcwele. Baba silapha phambi kwakho sivela inkani ngenkani. Sizovuma siyona insuku zonke. Sicela baba usigeze ngesiphatho engcwele yasezulwini. Usithethele wonke amacala esinawo. Sicela baba usenze isilinga bakho. Noba sibabi sicela usibheke usithande. Bese usifundisa ukukholwa. Usiphe izinhliziyo ezinhle. Usenze sikwazi ukuthethelelana. Sikwazi nokubekezelelana. Ukuhloniphana nokuthandana sisodwa. Sicela baba usihlisele izibusiso, usiphe nenkani. Usiphe amandla okusathana. Sicela nokuhlakanipha sikwazi ukuhlukanisa ubuhle nobubi. Bese sithethele izitha zoMnazaretha. Ukhulise usuku nosuku. Konke lokhu sicela ngesandla somprofeti uShembe manje zoyiphade. Amen. Umkhitho wabantu bonke kusasa. Cela nimpelezele ngolesithathu siya eSandalezo. Selamat pasal. Inkosi ngibusise.